broju. Drago mi je da mogu prezentirati Crane. Zahvaljujem se prije svega organizatorima Osijek Software City, Nadimu i ekipi, što su nam omogućili da dođemo. Vidimo da se tu stvari stvarno događaju u Osijeku, da evo, ja vam mogu reći, ono nije da podilazim, nego najveći odaziv za startup svijetu do sad je tu. Mi u Zagrebu znamo imati među 50 i 100 sudionika, a u Zagrebu se to već 2 godine događa, znači standardno svaki mjesec, iz mjeseca u mjesec imamo startup svijetu. Ideja startup svijeta je jako neformalno jedno događanje u kojem se i prezentiraju potencijalni investitori tipa Crane-a i prezentiraju se projekti, malo da se vidi šta ljudi rade, da možda neko od investitora, tu imamo kolega iz Crane-a, Dražena, Damira, mene i Dalibora koji je tajnik, znači da se mogu i vidjeti projekti, da se može neko dati naznaka što se događa, što se radi i da znači jedna i druga strana nekakve zajednice i oni koji rade nešto i oni koji bi to financirali, pomogli, savjetovali na neki drugi način se na jednom mjestu nađu. Dakle, da mi krenemo sa prvom našom prezentacijom. Crane je hrvatska mreža poslovnih anđela, vjerojatno ste čuli. Ko smo mi, što smo mi? Mi smo udruga, znači individualnih investitora. Znači imamo neko svoje znanje, nekakav kapital, nekakve svoje ideje, neku svoju želju da kroz ta naša znanja, kapital i ideje pokrenemo neke nove projekte. S time bi i mi neke stvari naučili, isto tako bi se i ti projekti jednostavno došli bi do tržišta, a na tržištu onda znači šta bude. Sam koncept Crane-a i takvog načina ulaganja poznat je još od 1920. kad su u Americi na Broadwayu počeli na taj način financirati projekte. U 1970-ima i on dobio jako velik zamah u Americi, iz Amerike prešao u Europu i danas je nekako standardno sredstvo, standardni način ulaganja u projekte. Ideja, znači vi imate nekakvu ideju, kad imate tu ideju, o njoj puno razmišljate. U tim svojim razmišljanjima vi ćete pokušati tu ideju, znači napraviti neki brainstorming sa vašim prijateljima, sa vašim suradnicima, sa vašim partnerima. Jednostavno ćete pokušati od nje isprofilirati nešto. Znači, da bi isprofilirali nešto, znači možete riješiti neki problem. Osnovno je to da ta ideja mora rješavati problem, da ne bude ideja kao ideja, nego da bude nešto što nekom rješava problem. Ako je neko spreman za to isto i platiti, znači za to rješenje problema, platiti neku vašu uslugu ili vaš proizvod, onda imate nešto što će biti uspješno. Sad treba vidjeti kako postići da s tim dođemo na tržište. Znači, vi dok razvijate tu ideju, istražujete tržište, nađete postojeća rješenja koje uvijek postoje. Možda jedno na potpuno drugi način rješavaju isti taj problem. I onda morate vidjeti kako to usporediti, ta postojeća rješenja sa tim vašim nekim novim rješenjem, koje mora biti brže, bolje, uspješnije, elegantnije za korištenje. Znači, neku novu mora imati neku novu osobinu. Uvijek je interesantno reći, kako je rekao John Ford, isto tako možete tražiti i nova nekakva, ljudima nova rješenja koja onda čak u tom trenutku ne traže. Jer kažemo, on je rekao da je ispitivao tržište i gledao što ljudi traže, rekli mu da traže brže kočiju, a on je izmislio auto, znači Ford T. Tako da, morate i to. Znači, kad dođete, razvijete tu ideju, dođete do nekog koncepta. Taj koncept je, znači, neki skraćeni sažetak rješenja tog problema koji ste vi zamislili riješiti. Naravno, imamo tu osobu koja rješava problem, on je još uvijek praznih džepova, ali on ulaže svoj trud. I u ovoj fazi još uvijek niko Crane ne ulazi. U ovoj fazi, znači, vi ćete se snaći, u toj fazi ćete pokazati da uz inicijativu možete naći do nekakvih malih sredstava koje vam trebaju. Pogotovo kad se radi o IT projektima, za različit koncept ne treba puno. Za prikazati kako riješiti problem, može biti složen problem. Ali onda ćete napraviti neki filmić, neku prezentaciju, da se na njoj vidi kako ste to zamislili riješiti. I da se vidi kako vi to uopće možete riješiti, da li imate nekakva svoja znanja. Koristeći onda prijatelje, obitelj, ne znam, nekakva sredstva do kojih možete doći, dolazite do neke verzije koja je neko prvo vrlo jednostavno rješenje ili MVP tako zvani.
Znači, kad dođete do te prve verzije, onda imate ove probleme koji su tu gore. Znači, kako sad prodavati to? Kako, odakle nam novci za putne troškove, odakle nam novci za marketing, odakle nam novci za neku verziju koju neće nas biti sram još pokazati. Ovo prvo vas je možda sram pokazati da ona radi, vidite da ona radi. I u toj fazi dolazimo mi, znači kao ne. Ko smo mi? Evo, tu se vidite, ko smo mi. Znači, interesantno je vidjeti, tu je jedna skupina individualaca. Znači, jedna skupina investitora i stavili smo slike, ovako ranije je pisalo bla 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 bla. Ovo je baš nova prezentacija od sinoć. Da se vide 100 ljudi, znači, to nisu neki imaginarni ljudi, često ljudi kad se prijavljaju strah koji za te web stranice hoće meni ukrasti ideju, ne znam šta napraviti. Mi stojimo svi sa imenom i prezimenom, tu ćete, kažem, kolege prepoznati mene, svi stojimo iza toga i nama je u cilju da to bude dugoročna stvar. Ne da propadne, smo mi nekog iskoristili ili smo ne znam šta napravili. I zato svih kolega malo starijih možete čuti, možete pitati o nama i vidjeti da li se isplati s nama raditi, da li se isplati pitati za savjet. Znači, mi smo udruga, neprofitna organizacija, čemu služimo da bi naše, znači, kapital, iskustvo, znanje i mreže koje imamo iskoristili na način da neki projekt, znači proizvod ili uslugu iz naše branše koju imamo, pokušamo zajedno s vama izbaciti na tržište. I na tome naravno svi zajedno zaradimo. Znači, mi ulazimo u ovoj fazi koja je tu. U ovoj tu fazi mi ulazimo u projekta. Znači, ono ko što smo pričali, imate ovu prvu fazu razvoja ideje, proof of concept. Kada ideš i sam, trudiš se, radiš bootstrapping, razvijaš projekt. Vrlo teško je u ovoj fazi dobiti investiciju, ali postoji mogućnost čak i u toj fazi da vam neko dođe s idejom da vam da nekakva sredstva za investiciju. Super, ali opet morate biti oprezni u ovoj fazi ako već tu puštate nekog u suvlasništvo, već se vaše suvlasništvo sa 100% koliko imate u ovom trenutku smanjuje. I do ove faze već ćete jedan dio suvlasništva pustiti van. Znači, više nećete biti vlasnici 100% nego jednog dijela. I onda ulazimo mi i onda se može dogoditi to da ćete postati manjinski vlasnik u projektu. Zato u ovoj fazi pokušajte to izvući ako ikako možete sami. U ovom, znači, dijelu imate znači, tu verziju 1.0, neku verziju koja radi, nije baš jako lijepa, ali bitno je da pokazuje da koncept ima smisla. U toj fazi koristite, znači, ako možete ovo, ako ne već polako, znači, krenete tražiti angel investiciju ili neku od ovih investicija tipa nekih akceleratora koji su se pojavili, a to je kolega koji je scout. Znači, u ovoj fazi, start-up fazi, pojavljamo se mi i akceleratori. Nakon toga bi trebala doći ova faza, venture capital. Ta faza je jako problematična, nju pokušavamo sad riješiti, puno radimo na tome. Nećemo sad navijati što se radimo, ali radimo puno na tome da spojimo strane venture capital fondove. U Hrvatskoj naravno znate da ih nema. Postoje fondovi za gospodarsku suradnju koji su nešto drugo, oni su private equity fondovi, oni služe za neke druge stvari. Mogli bi raditi nešto ovako, ali za sad ne rade. Strani venture capital fondovi su zainteresirani za dolaženje tu. Prošli mjesec imali smo GoUp, znači Geeks on Plan, jedna skupina američkih investitora je došla tu. Zainteresirani su naravno da ići po svijetu, naći projekte i interesantno je investirati u njih. U to su svi uvijek zainteresirani. Tako da mi sad pokušavamo i tu vezu napraviti, znači da spojimo ovo i da, znači, ovu najinteresantniju liniju ciklusa razvoja firme, znači pokušamo doći iz ove faze još gore, znači da uspijemo razviti to, da ovu fazu razvoja uspijemo prebroditi. Šta mi tražimo? Da, tu je sve navedeno šta mi tražimo, puno mi tražimo, ali tražimo jednostavne stvari koje jednostavno rješavaju probleme. To je naravno najteže napraviti. Danas je lako reći za neke stvari, gledaj kako je taj Facebook je. Ali znači, kako izgleda taj proces kod nas? Projekti se prijavljaju putem naše web stranice. Radimo filter jer ima projekata koji se prijavljaju mislim, nije niti dovoljno razrađena ideja kao li nešto drugo, ili su izuzetno kapitalno intenzivni projekti, znači traže
desetke milijuna eura, to mi jednostavno ne možemo isfinancirati niti kad bi htjeli. Znači, takvi projekti nam ne ulaze uopće u filter za dalje. Nakon toga ulaze projekti u filter za dalje, mi ocjenjujemo, komuniciramo, definiramo da li postoji interes. Ako vidimo da postoji interes, te projekte zovemo na showcase, znači na prezentaciju kod nas. Na prezentacijama poduzetnik ili onaj ko to želi biti dobija priliku da se nama prezentira. Mi isto tako, osim same prezentacije koje smo već ranije vidjeli, možda i koncepta koji nam pokazan, dobijamo uvid u tim, što je jako bitna stvar. Jako bitna je stvar da onaj ko dolazi sa projektom može projekt izgurati, to je dosta bitna stvar. Showcase-ova imamo prilike svaki 2 mjeseca, do sad smo ih imali 12. Nakon showcase-a idemo u pregovore i onda u tom trenutku razgovaramo, znači vi nudite nekakav udjel, mi nudimo nekakve novce i tu su naravno pregovori, mi pokušavamo dobiti što veći udjel, vi dajete što manji udjel uz optimalan iznos koji treba biti dovoljan da se može projekt izvući do faze kad postane profitabilan ili kad postane zrelo za projekta. Znači, dogovaramo se na način da ulazimo ili individualno kod nas ili više nas, ili sindicirano da nas ulazi veća skupina kada onda slažemo cijeli sporazum kako bi to trebalo izgledati. I dogovaramo se znači na koji način ćemo funkcionirati. Neki model koji smo primjenjivali je da imamo uz društveni ugovor koji nije kompliciran, imamo međuvlasnički ugovor koji definira dosta tih detalja, jer moramo misliti na sljedeće faze u kojima će doći i do onog venture capital fonda ili izlaska na burzu ili do samog funkcioniranja firme sa dobiti. Kako izgleda nakon investiranja? Onda svatko od nas, znači, koji smo u krajnjem članovi, ima neko svoje područje na kojem je dobar. Zato i kad tražimo projekte, pokušavamo naći neki iz područja gdje možemo dati neku dodanu vrijednost. Isto tako vi kad tražite nekog da vam bude investitor, pokušate naći nekog koja će vam najviše doprinijeti, koja će vam dodati najviše nove vrijednosti. Jer nećete vjerojatno stvarno ima situacija da ljudi mogu dobiti investiciju, ali biraju ono koji mu investitor najviše paša. I to isto tako mi kažemo, izaberi koji ti najviše paša, jer to neko s kim ćeš surađivati par godina, ko zna koliko. Znači, ako neće biti dobra kemija, jednostavno neće biti dobar rezultat. Mi imamo situaciju da projekt je dobar, ali da nije dobra kemija ni između ljudi u projektu ili između nas i projekta. I onda dolazi do problema u funkcioniranju. Isto on je jako veliki, ali problem, mislim, kad se problemi pojave, to znači da projekt propada. Što smo do sad postigli? Znači, do sad smo postigli 13 investicija, nekih 1.200.000 eura smo investirali. Kod članovi, ako vas interesiramo detaljno o pojedinim investicijama, ne znam, vas to interesira. Dobro. Što smo postigli? Znači, ovo je čisto usporedba iz svjetskog udruženja mreža poslovnih anđela smo izvukli statistiku i našu statistiku pokazuje da mi jednostavno želimo investirati, zovemo više projekata od prosjeka na prezentiranje i investirali smo u više od prosjeka. Ova godina nam je malo slabija, ne znamo zašto je to tako. Imamo velik priliv prijava, ali nekako ta masa nam nije iznjedila toliko kvalitetu da bude više investicija. Recimo, prošle godine je bilo puno više investicija nego ove godine. A to opet ne znamo o čemu ovisi. Znači, do sad mi pokušavamo kroz ovakve startup srijede što više biti prisutni, tako da bili smo u 7 različitih gradova, podržali smo 30 startup srijeda u zadnje 2 godine, podržavali smo studentske projekte BPC i Upstart Contest. To želimo postići na način da ljudi već na fakultetima počnu razmišljati o tome kako kad završe fakultet će se angažirati po poduzetnici, kako neće tražiti posao u HEP-u ili šta u banci. Nek pokušaju. Pogotovo dok su mladi, nemaju puno šta izgubiti, ako imaju dobru ideju, stvarno nema smisla probati. Surađujemo aktivno sa udrugama ZIP, CISEX, sa BICROM, Državna agencija za istraživanje i razvoj, sa udrugom NEA Alumni, koja je, znači, udruga bivših studenta, sa udrugom studentskom, ne student i tako dalje. Pitanja? Zaspati se. Možete malo prokomentirati vaše projekte? Investiramo. Možda ste rekli da nećemo, ali stvari bih htjeli.
Evo ovako, neki su već pokazali da su uspješni, neki su već pokazali da su neuspješni. Nažalost, takve stvari se događaju. Evo ima recimo klasičnih stvari, ima manje klasičnih stvari. Mi bi htjeli da ima više stvari vezanih za IT, ali kažem stvarno da nas je teško smisliti novu ideju. Ili novo neko rješenje. Ako nam dolazi s istim rješenjem problema koje već postoji, vrlo teško da ćemo mi tako nešto investirati. Znači, investicije su ovo, recimo, hipersfera. To vam je nešto kao cepelin iz modernih materijala, zamišljen na način ide na visinu 10 km, ima na sebi kamere i može služiti za nadzor granice ili može nositi antene za mobilnu telefonu, recimo satelitsku telefonu. Znači, nosi rješenje kao satelit, s tim da on se penje gore i vraća dole, ima na sebi ugrađene motore, ne ispale se jednokratno i ne nosi tolike troškove kao satelit, prilike 10 puta jeftiniji. On je trenutno u fazi nivellanja. Kaže već kapital. Ovo je Aronija distribucija, tvrtka u kojoj sam ne investirao, to je nova jedna kultura koja se pojavila. Poljoprivreda nije nešto klasično što mi bi inače htjeli investirati, ali je bilo interesantno, ima cijeli zaokružen ciklus. Znači ima proizvodnju, preradu, prodaju, sve zaokruženo i već postoje sa dobiti na godinu dana. Koji proizvod? Aronija. Znači, on sve to neću dalje znači nakon mene o tome. Ekoval to je pranje vozila bez vode, znači suho pranje vozila, neškodljivim kemijskim sredstvima. Projekt je živ, ali nije baš jako uspješan. Jednostavno teško to prodavati, teško naći ljude koji će raditi to, recimo Zinju u Zagrebu, on je vrlo teško naći kadrove. 2 dana je rok trajanja bio zaposlenje. Jedan dan dođe, drugi dan, treći dan nema, nećete gledati. To ne vidi se baš dobro, to je na klikaj stranicu. To je projekt koji sam ja investirao. Pokušali smo napraviti nešto bolje od WordPressa, znači sustav na kojem ćete vi sami generirati svoje web stranice. Trenutno radi, trenutno sutra bi trebali izbaciti englesku verziju, tako da evo, radi i pokriva svoje troškove, znači to je u nekoj fazi niti je možda nije uspjelo, niti znamo da nije uspjelo. Ospace, to je bio projekt, Hrvoje Prpić je shvatio da na tržištu postoji na ideju čovjek koji je došao, potreba u Zagrebu za tim, za virtualnim uredom, virtualnom tajnicom i za iznajmljivanje konferencijske dvorane po satu, danu i tako dalje. Projekt je profitabilan i ne funkcionira. Salespod je podrška mobilnoj prodaji, dečki su iz Osijeka, baš interesantno. Oni su trenutno u fazi da posluju sa dobiti i otvaraju nova tržišta, upravo otvaraju, ja mislim, Češku. Otvorili su već u Poljsku, u Ameriku i projekt se jako dobro razvija, imaju već fondove, već kapital fondova, ali trenutno nisu u toj fazi da uzmu uopće investiciju. Koga nisam spomenuo? Entrio i Huawei, da. Entrio je projekt koji je pobjedio na studentskom natjecanju BPC 2011. godine. Izabrali smo ga zato za investiciju, ušlo je nas puno iz Krejina. On funkcionira, ali još uvijek ga tržište ne prihvaća dovoljno dobro. Tako da mora još poraditi recimo na prodaji svoje. Huawei, za njega ste vjerojatno čuli, on nije njegov pravi logo pa se ne vidi dobro. On je pobjedio prošli mjesec na Goa konferenciji i trenutno su dečki u San Francisco, ti što su prošli petak. Niste sve Once Football koji je Once će daleko za mene. I koji još pisao? Alpha Purple. Čisto se bavili To je bila distribucija neškodljive dječje kozmetike brandirane od Walt Disney, recimo. I nešto je da to dobro. Imali su kupca i principala koji to, ali jednostavno nije se sve poklopilo. To je kolega investirao koji se bavi sličnim stvarima. Nije bio dobra gospođa.
Kako ste vi započeli sa vašim krenom? Ko je vama dao znači tu taj neki poticaj recimo ili novčani ili koji su bili, kako su vaši početci izgledali? Moji osobni. Općenito kao tima, kako ste se okupili to? Pa 2008. godine, evo Damir bi mogu možda više od toga, Damir je bio, ja sam došao 2009. godine. 2008. godine ljudi su osjetili da je situacija sazrela da oni taj svoj kapital koji su stekli, Damir je osnovao Iskon internet, prodao ga je, došao je, znači imao je znanje, iskustvo, imao nešto kapitala, imao je potrebu da se na tržištu može nešto napraviti. Isto tako Hrvoje Krpić je izašao bio iz HG Spota, znači tvrtke koju je on osnovao doslovno u Haustoru sa svojim prijateljem. Narasli su na tvrtku sa 300 zaposlenih, u tom trenutku on izašao, što se dalje događalo, nije toliko bitno, bitno je da on uspješno to razvio. I 2008. godine su oni osnovali udrugu, u tom trenutku ona imala 10-ak članova. Počeli su ono zaprimati projekte, ušli su u sustav Europske mreže poslovnih anđela i krenula je investirati. Ne znam se dobro. Jeste, hvala. Ok, na kraju možete slobodno mi gnjaviti tu uloviti, mene je bilo koga od kolega. Hoćemo sad, hoćete da mi ti. Ok. Hvala.